सांग मैंने जय जगन्नाथ मु रश्मि आपण माने वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल। तो आपण माने जानिथिबे मु इटाली रे अछि। इटाली रे एटा होछि सैंपीटर मु आछि आज बुलिबा पई। तो एटा देखु केते सुंदर जगह सैंपीटर एटा सबठु माने विख्यात रोम रे एटा विख्यात ना यूरोप रे एटा विख्यात पूरा माने सैंपीटर। तो हमर जने इटाली रे जने अछंती देखंत हमर बंधु हमकु लेके आछंती से सैंपीटर विषय रे टिके कहिबे। तू हमपा parlare I speak Italian. yes Siamo a San Pietro. Now Gagan can show you San Peter Church. This is San Pietro, and yes Pacuga this is the church. Now quest'anno è l'anno del giubileo per i cattolici di tutto il mondo. Tutti i pellegrini vengono da tutto il mondo per entrare nella porta della chiesa e vivere bene le loro preoccupazioni dentro la porta di San Pietro. Questo, ogni domenica Pope, il Papa, si affaccia alla finestra yes e grazie parla alle persone. grazie Antonella Se vuoi ripetere in Bangla. Bangla na odia parlare only एटा होछि त बड़ माने रोम र त एटा बड़ सबठु विख्यात माने चर्च चलो देखो देखी कि लोक आसंतु चलो देखो जने माने से कहबा कथा माने जने लोक तार माने बहुत पेन होतला तार देह मुंड तो से जते बेले माने डोर भीतर को गला तो सेते बेले तार पेन फेन सब माने पूरा भलो होई गला पेन फेन किछि माने रहि जाने ता भीतर पळेला ఎప్పుడు ఇదే అసలు ଏଠି ପୋପ ବସନ୍ତି ଏଠି ପୋପ ବସି ଏଠି ଇଏ କରନ୍ତି आंथनेला मेरे बात को ବାକି ପଡେ आंथनेला कम बासु कोन